ziri muri brigade ishinzwe ubwubatsi engineering command ziri muri Jamaica ku bufatanye n'abenjeniyeri b'abasirikare b'iki gihugu batangiye kubaka no gusana ibyangijwe n'inkubi y'umuyaga yiswe Hurricane Melissa yakiyogoje mu mpera z'umwaka ushize. Ibyo bikorwa birimo kubera ahitwa Montego Bay muri St James Parish byatangiranye no gusana inzu z'abaturage zangijwe n'uyu muyaga, bikaba bigaragaza intangiriro y'ibikorwa by'ubumuntu byo gufasha imiryango yahuye n'aho kaga. Ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Jamaica ku itariki 14 Mutarama 2026 hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye hagati ya leta y'u Rwanda n'iki gihugu agamije gutanga ubufasha mu gusana ibikorwa remezo byangijwe n'ibiza. Ni The QuickTime News, nta kindi usabwa uretse gukora subscribe.